impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Emnyakeni wa 2025 umnyaka lomusha saphinze safika lesikhathi selihlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Alishumi nesihlanu ishali yavuna insimbi yesikhombisa. Sawubona mlaleli, sikubingelela kokucala kulona mnyaka, sigcine neminyaka lophelile. Sasho ukuthi inkosi nayivumile siyawubuya nemfundisi luhlelo luyaqhubeka nakulona mnyaka. Sembisile umfundisi cha sitayincenga nakulona mnyaka titekwe letindzaba akhiwe emakhaya abe ngiloku uNkulunkulu la funa ukuthi abe ngiko. Uma emakhaya kufuna ukuthi asikhombise lempilo yangenhla, ngoba egcineni kwakho konke wonke umuntu wadalwa ngusomandla kude lo wadidala. Futhi ekugcineni kwakho konke ufuna sathi ukuthi uNkulunkulu amdalelana umuntu, amdalela ukuthi amgadi imlisi, wamdalela ingadumlo yakhe. Ngakho konke la kakubhekile ukuthi sikwende uthi noma ngabe senda ini sikwendele lidumo lwakhe. Eminyakeni lomusha ngolase sawubona lapho Mbembe, kuvusela esondweni lecala ku-2025 kuJanuwari. Kunjalo mfundisi, siyabonga, ngiyakubona hayi ungene kahle abakakumisa ngelibhala ku-2025 uphilile noma bathi inyama kushaka namagayizi iJanuwari kodwa siyaphila. Umdalo usiphila impilo, simelane, siyakuvusela nawe mlaleli welihlelo impilo elikhanya kwakhiwa kwalo. Eminyakeni lomusha siyajabula ukuthi umdali usewedile thina nawe. Labahambile siyabancestela, labasele ihlobo dabo ngoba kuyahanjwa inpho. Bekulohambo inpho. Bekulohambo inpho kwasho bafana. Akusesiko nekufa lokho mfundisi. Simelane sitawukhala nje ngoba nako sibantu, kodwa ke umdala usitshelile. Siuvala lo mnyaka wa 2024 ngekuhamba kwalomnye umlingani wethu ebuntwini sithi besingakabheki kanti kude lapho siyesibheke khona. Kunjalo akugayelwa mphakathi. Kepha nje ke sijajuliswa ukuthi labanye sibabone lokuthi bahamba solo bayibambile. Amen. Kuyinkuthalo lokho ubona ukuthi wabhala Pawula wathi sesifikile isikhathi sami sekuthi ngithululwe njenganamnede. Noko ngikulwile kulwa lokuhle. Cedzile libanga lami nekukholwa ngakuqina. Nako kusitututako ukuthi ngekubuka kwethu cishe bonke lalabahamba embi kwethu bahamba solo bakufumbethe lele bakuvuma embi kwethu iquku ukuthi ngikhetha ngayindlela awufake naliqiniso nako kuphila. Sengibona kusidududa mnguni nekusinathi sihlale sibambelele siminyile uthi Pawula nakabhalela libandla laseKorinte nalomila aqaphela ngawe. Sesibuke lokho ngalelo themba. Sesikhona ehleleni impilo elikhanya kwakhiwa kwalo. Sitawutiteka mnguni nalonyaka bashayele balalele evikini leliphelile nanamhla sitabanikeda bashaye. Kepha ke kukhona lesitawuqala ngako sithi kube singeniso bese ke sebashayela. Nalethi nombolo tami ngihlele kahle nabafuna kungishayela bangabhasi. Futhi bangashayi
angakashayi 8 ngoba evikini leliphelele nje ngathi ngiphuma ngakhanza licingo sekuluthe mami's calls yaka MTN ithi 76043459 76043459 sethi buyile sethi kahle tonke yeah yaka mobile ithi 7997 3004 7997 3004 amen hayi khala kimi ke iyevakala kodwa ngakhanza bangabhaza cha angishayi umlayeto uyawufunza yini mfundisi umlayeto yonke ke kulethi ncingo lesengitishito ungena usikhala kathi naloko ukuthi ke umuntu nakabhala abhale kucaci ngoba sekwaba nalendlela ilemfishane asibenda ngathi leya labasha cha ke bangakwendi abhale nje kugqwale nje awufake ukuthi ngibuta kwekuthi mfundisi awungisiphe la ngenda labo N nabo M hawu thousands abo gezi dakini ngabe bekafuna ukuthini afuna ukuthini lokusho ukuthi lo muntu akasendi nakulaba si communication akasakhulumi lebe basesikoleni script ngone umuntu ufuna kuqhuqutela ngento yinye nje siyayinweba ngalamanye emalanga kulula kuqala kodwa kuyabaleka uqala njani lo mdlandla wokusukuma ufune kwenta lutho mnengi futhi akusilikhuna lokuqala manje lokufike kubaluleke uqala njani kwake kwaba nehlelo la emsakadweni waqala kanjani lwaluniketa sithombe umqondo ukuthi tinto atimani nje titivelele kuba khona lo sukuma kwathi qala lengifuna ukuphakamisa ke ukuthi eminyakeni wa 2025 na utawuhamba kahle kufuna na umuntu ubhutse ube neliphupho laba khuluma silumbi bathi if you are not pursuing anything you will not possess anything nakude lokwatsha lomqoshako ukuthi lokwatsha lotambamba akube khona lo lokuqoshako akube khona lo lokuqoshako ungaqosha umoya waqosha umoya utawubamba umoya kanti umoya awubambeki ngifuna nje ukusho lokho kuphela batase bashaya ke cha kulo mnyaka umdala siphimbilo bangajabula sikhulume ngani nani kodwa ngingajabula lo sibafakele noma bangashaya la kodwa bathumele labo SMS noma bo WhatsApp kulethi nombolo sengikho nje ngiqale ngato kepha sengishito lokho la lo mqondo lenguhlephulako nguthathela encwadzini yeqala eBhayibhelini incwadi yaGenesis ahluko 37 nawusuka evesini lokuqala uyofika evesini lelishumi kuna nansi indzaba lethi Jakobe wahlala eveni laseKhanani njengeyise bese siniketwa ke umlando ke manje welikhaya la Jakobe kuthiwa Jakobe bekane madodana kwase kuba khona umfana lamdala ebukhehleni angathi ke ukuthi kuliqiniso kangakanani kodwa kunenkulumo lethi umntwana wasebukhehleni uba mhle uma amtala ke bese iBhayibheli lithi wamthanza kwendlula labo mnakabo labanye wathi mate wamakhela lijazi kuthiwa nalo belilihle nemabala inembala itradition ngelele sesifaka konke lokho bese kuthiwa labo mnakabo bebane kukhohlakala thide abuye ke Josepha atshela uyise ngalobubi balabo mnakabo base bamdonsa labo mnakabo lokuthi ungiqanqa luthini uyimpimbi wakhahlela imbongolo esifubeni
kwamenda ke ukuthi bangamthanzi labo mnakabo ledlule liBhayibheli bese lithi na uqala evesi lesihlanu wase uyabhutha lo mfana kwangathi uNkulunkulu umkhombisa likusasa lakhe lemuva emnqandeni nasemntwaneni bese basilala phakathi khuluma futhi empilweni awubi yinto longakake ube nesithombe sayo engqondweni uyaphupha ke Joseph uphupha basesinsimini babopha thungu bathi bopha thungu tesuka lele tinyethi thungu tithi hu eqoneni kwalesakhe siyasala lesakhe simile mbo futhi ke ubhutha indvo vele labayisebenzisa labaphila ukulima vele bebakusebenzisa awufake nakathi abatshela bathi emfana msudlala ngathi ngisho ukuthi thine siya kwesikhothame kuwe ahambe emalanga kuyanza lokuphupha la Joseph uphindze uyaphupha nakaphupha kulesigajana lesi uphupha inkanyeti inyanga nelanga netinkhanyeti letilishumi nayinye nale nyanga nelanga bu nakayiteka uze iBhayibheli lithi uyise wamthethiso yena mfana uthini mina nenyoko usho uthi mina nenyoko siyakhothama nabomnakeni la kuwe vale lo mlomo Joseph ngithini lapho ngithi le Josepha abetabangiko akaqhumkelanga kuko akawelanga kuko kodwa wahamba waya kuko okay kwawena umehluko lo empilweni akaqhumkelanga kuko akawelanga kuko waya kuko emva obeseka akutholile ngithi ke kumlaleli namhlanje isihlanu enyangeni yokuqala kungaba kahle ukuthi ungathikhanzi uwela kuloqabanga ukuthi umdali wakulethela kona emhlabeni hamba uye kuko ukuze ke ukhone ukuhamba uye kuko vuma kuphupha uphuphe kuthi umdali vele wena wakulethelana emhlabeni utokwadi kungena kunako lebese sithi ke uhlela letintho leti ngoba na ungabuka impilo yaJoseph ayizange ithi thwi ngoba noma uya kuko akusho ukuthi ayiqonzi nje cha kusi ngemzuzwana nje sofikile ngane uthi nawuthi uyafunza simelane ukuthi wena abaphuma eGibhithe abantwana bakaIsrael umdali wabahambisa ngendlela lenze kanti beyikhona lemfushane yedlula la kumaFilisti ibhobokele ngisho eKhanani kodwa umdali wavuma ukuthi bahambelele bese liyasichazela ke leBhayibheli lithi wabona sibathana nababhobokela kumaFilisti kusuke impi gadlwane bathi ha kanzi bajike babiyele emuva ingasafezeki lenhloso nenjongo yemnikado yokuphila sonke mnguni akube bede umuntu losivako njengoba sikhuluma ngitibamba ukuthi ngithi kube bede liswati manje ke ngiyanaka ukuthi umsakadi nomsakato uyafinyelela nakule tinye tindzawo tebantu bangaphandle kwaleli kodwa nje ngingakusho ngoba ngikhuluma ekhaya akube bede liswati ithi te ingosi ikhuluma ichithe amabutho yathi akube umnyaka wekunakana singalengisekhayini wawathanda lamagama ngumlinzi wemfowethu uyabo ngoba nakatse itolo ukuthi kunethinzanzana siyaqala thina futhi siyakumangala dibuya ukuthi kubuya phi lokho ngoba esiswatini bekude inzanzana uyinzanzana usho ukuthini ngoba nangiphekile ngiko bekusinoma kuphekiwe kungakalwa letipuni tethu sinetibe 10 tibe 13 nesihlanu
kwendela ukuthi lotawedlula akhona ukuphakelwa adle aqhubeke nehambo lwakhe yebo vele ke uma ungakhanza ukuthi siyanakana kunengi lesingakwenda kunengi lesingakwakha futhi ngithi ke Mnguni akube ngilona loya athi hluphe ngokuthi kulomnyaka wa 2025 atimisele nje kube kanye kuthi yathi ngifuna ukuhamba ungathi ngivalela amehlo ngifuna ukuhamba ngiqonze epushen lam umdali lekangilethela lona emhlabeni bese uhlala phasi ke uyadilungisa lethi ndoda yakho uyadihlela utawumangala kwekuthi kuyathi kuphela umnyaka uyawubona kunemehluko lomkhulu ngoba kubhlungu simelane kunalapha khala kumanje sesiyeluleka sesiyadududa sesiyakhansela sesenda lokwanalokwa umuntu kuphele umnyaka wa 2024 abesebenda lo muntu akana mali akana property uyathi buta manje ukuthi njengoba bengihola yonke inyanga iphile mali ishone iphile mali ufuna ube leliphupho waba akunanzaba lokuthi utawudibana netindvo lapha endleleni lento ngathi tingakujikisi leti egcineni tawufika ephusheni lakho Josepha wakwafaka emgodini yebo waluza ijacket wangena emtini kaFaro wambamba lokomfati walahleka ijacket wangena ekhulukuthu wasinasa khipha leyo jacket owembatha ijacket lenyo waphuma ekhulukuthu wayoba ngivuna nkulu uyabo evele lingasilonela kubo hey sithi ke Mnguni asikhutsade nje kuloko asinenweba lokuyakhashana ngoba siyafuna lokusibasho ukuthi cha singajabula kulonyaka nitsinze la kodwa akatha kwenda lokho umlaleli abanako engcondweni ukuthi ngitsinga kuba ngumuntu lo phuphako ngibe nemaphupho empilweni yami ngoba waba neliphupho utaba nento lotayiqosha waba nento lotayiqosha utaba nento lotayibamba ngoba ngoba bethi lokuqoshako liqiniso lithi kude nalolo takubamba sikulohlelo lothu lokuqala kulenyanga yokuqala inyanga lensha oneminyaka musha sithi impilo yelikhaya nekwakho kwalo lo ngafisa ukuthi sikukhulume kulohlelo kuze utositakala siyabonga kulabo labashoko ukuthi maye siyasitakala maye ngiyasitakala maye mina lwangisita lo hlelo so sitakeleke siyaqhubeka sembila simi uthinza nenzaba yeliphupho yini liphupho lakho uthi kumfundisi asifike kilo singajike nje kepha nasaya khona tihibe letawuba khona dikhona tikhilikisi dikhona tikhothi mfana Josepha waphupha kepha na ke leliphupho lakhe lafezeka sekendlule etimeni letimatima lemhlombe mina nawe besingese sikhone kuyofika nje emgodini awathi nosikubunani lapha kepha na ke uNkulunkulu wamkhokha kulomgodi asixoxe nawe ke mlaleli sikulohlelo impilo yelikhaya nekwakho kwalo nawusemoyeni sawubona lishonile baba sawubona sikhona nomfundisi Nkosi yami ngimabandla nhlabathi amashayikazi hello mfundisi yo mandi yebo cha Nkosi yami ngibonga nje lamagama lasho umfundisi inkosi ithe asibemini isebenzise kuvala lokukhulu ke lokho kwedlula lokungaba khona kuko konke asisebenzise kuvana nalesikusungulako nje sisive semaswati kungabi ngokuthi senta kumbe letinye into letimilando yakade usungule nje ukuthi singemaswati senta njani ukuze siqhubekele phambili nempilo yethu sisive semaswati ngiyabonga futhi sikuvile babe enhlabathi akakhulumi nathi ukhuluma nalolonke eliswati lokuthi lo mthina sekakhulumile
asithathe thina kwethu ukuthi nasivile sitawubonakala ngokuthi sende ukuthi sivile ngoba na Jacob uthi asingabi ngilaba lilalelako kuphela kepha nasendlule silalele sive bese siyenda. Simelane phela ukukhuluma kwalomuthe kusuke kusethi ton khomba indlela asikhuthathane nemlaleli akube khona akahambe aye ebusheni lakhe. Awuvaka ukhona umlaleli oselayinini ngoba nomhlese ngolehlelweni sawubona. Happy New Year ngule kuwe memola ase studio njani baholi. Siphilile ngikalanga eminyakeni lomosha njani nini? Ngosiyama usingelile simakade impela usendela umusa njengoba nami alendela umusa nicetha kumtusa nje ukuthi nako uniphe nempilo. Umphakaqale ngekubonga nabakithi kule ndlela umwelase le menta ngayo mnguni lokuthi usasuka umnyaka because linenge lemaswati ngosiyama ukhanje ukuthi bayawenda nama resolutions naqala umnyaka ngase uphela ke lekhana ungakhona lokupheshiwisha ulandzele lelo phupho lakho ukhanzela umuntu ukuthi vele ephela kwalomnyaka sewunalo regreta ukuthi sola kube lomnyaka afike esigabeni sokuthi mina yami imali mbe bayiloya kwenteka lokho kani uhlulekele ukuthi alandzele iphupho lakhe endlule lapho bese sewufaka emandla ngoba waba naleli phupho ngosiyami maswati lamahle kodwa nawe wanofaka emandla lo alokuthi ligcine lifezakele utawukhanda ukuthi uqosha umoya into lokho kuyibambe njengoba nishito ngosiyami abantu abadala sekaba ukuthi simaswati sisenda nje lama resolutions eqala kweminyaka asathi lokuthi njengoba nembhalo usho ukuthi kukhona okunganamsebenzi kufile shothi ngephupho lami nase ngidiscoverile ngabona lokuthi ngifuna kwenda 1 2 3 embalo kwangifaka emandla phela nalawo ma resources ke latawenda ukuthi ekupheleni kweminyaka ngithi ikhanzi sengibona lokuthi nembala cha ngiachieve then-ke lokuwumbuto wabo abafishane ngoba ihloko ngathi nasifaka nasigcina lokho abangumbuto ukuthi ngabe nimsita njani ke welase ngoba ubende ukhanjisa ama-office enyalo seflat abantu nyalo labatoti hey mina vele short impilo iyangana ayingivumi leni lo muntu-ke wendile lama-resolutions but wabona leti zinto tingasafezeki uNkulunkulu amnikile ngalama-resources athi nje njani nikushido ukuthi hey imali angiyiboni mina maye iyangilahlekela nimsita njani lona lo babathe uyazama kanza uqosha umoya lamaphupho ngafezakala kanti phela lezi zinto nawe usethe kahle wasufaka lamandla wafaka ama-resources noma kanjani simakade wonke umuntu ithi lenhlitiyo yami wamdalela ukuthi aphumelele avunywe impilo kukhona ukuthi atamasa asesemhlabeni ngiyabonga kakhulu baba Nkalanga sikuvile mfowethu siyabonga baba kukhuluma lomunye simelane naNkalanga nebalaleli uletha sithombe lengisanzile mina uthi njengoba siphethe umnyaka nje ukhuluma nakuphela lo mnyaka uthi njengoba phethe umnyaka nje labanengi bethu bebanetinto lebebanato uthi ke asengilolihlebela imfihlakalo yalempumelelo uthi labanengi bethu behlulwa ukuthi liphupho lebanalo balibhale phasi unaso ubiwa lento wathi vele usilibhale phasi uthi phela kwaba lapha engqondweni uyaqabanga umqabango uyakhohlakala kanzi liphepha bathi lapha kwathi khuluma liphepha lesimart kwendlathi nesonke ungabhala phasi noma ingqondo ingakhohlwa kodwa liphepha likhohlwa uthi ke lo lokusilimatako lokusishaya kakhulu asikubhali phasi lokwenda kube lula lokuthi uthi khanze ufuna kubamba yonke into kanze ngeke kwendeke kufuna kube khona into lotayiqonza ibe yinye naku lengifuna kwenda naku lengidawuhamba ngiye kuko bese uhlala phapho uhlala phasi ubhale ngifuna nako ngithi ke nawunalo leliphupho tihluphe ngekuba naleli phupho number 1 bekwesibili ngithatha ngiqaphuna kulona ke manje hlala phasi uyibhale lento yakho kwesithathu ngithatha na kwaNkalanga la kushoko kusebente lokubhalile ngoba na ungakakusebenzi kude utawukhanza uthi mina vele likhaya lakhe silabulawa
vele bekungeke kulunge kulumango ngithi soda lesifunzile Akuthathe umlaleli losekhaya ehlelweni impilo elikhaya nekwakho kwalo siya kwamukela ngwane sawubona. Yes mkhaya. Umbethe. Phasa shiselweni. Abantu mfowethu nabelungu bayazi. Lembala indaba yelikhaya emthoka na section 27 constitution ikhuluma ama rights of the family. Ngithi Nkosi yami sisabuka nje indaba kwakho emakhaya. Kwangathi ezizi yena umfundisi Mafundisi. Wambona ngaphinda ibuke lendaba ngikahlala khala ngayo ukuthi phela Nkosi yami kunamakhaya la ukhanda khona ukuthi umuntu ukakhe ngeke ngimlongo make ukuthi uthathwa abakakhe waba nenkakhe lekuthi ke isekhakakhe le kakhe kulapho khona ke khona nendoda yakhe nebantu ababo bese kusekhakakhe kuba ngilapho khona kulekhala labatali kunema in-laws lakhaya nawo konke ukuthi ingabe umehlukanisa kanjani ubona ngani umuntu lokufanele ngeke simo leso ngoba labanye bathethe ukuthi lo muntu umfake ekhakhakhe kepha uphila lapho ungathi kuka lekhasi waze walenta kakhe lasakhuluma in-laws akakhuluma lutho ukuthi umbona ngani ngoba ngathi lo ungamathi kuqala ngaphambi ukuthi umthathe kwasho ingoma yathi direct take time to know her ngaphambi ukuthi umthathe lomuntu ukuthi vele senganjani ukuze ukuthi singagcini sinenkinga lamakanje sigcine. Okay, bese masoya lahleka egcineni kepha ke bese ivakele indzaba. Ngakho siyawiteka simelane kodwa ngayisicabucabu nje kancane. Kuthatha nekuthathwa kuqagela. Chikaltayisi. Olatola ngakuphi. Kumendeka bangangivala abanye kodwa labanye lese bayibonile impilo lebayadiko bangangiva. Uthatha umuntu simelane longakabhalwa ngokuthi ukwati kwendani akakwati kwenda ini ngoba kude lani ke na rehearsa khona practice khona nalingisa ukuthi hayi sitayenda kanjena lena angidlali nje mnguni nangithi kuqagela kodwa uqagela njani into lokuphiwe uNkulunkulu le choice simelane yethu uNkulunkulu wasiphe amandla ekukhetha akasibambi ngabhongwane ngoba nakangasibamba ngabhongwane angathi khanzana inkinga ngekusehlulela ngoba sitawuthi phela sifake nguwe thina ngakho ke lo lekufuna sikubuke la ngishiso kunathi into nathi mnguni kude umuntu lomkhanza abhaliwe njengoba sengishito ufunze kangaka unanasimilo nasi kunethinto lotibona kwekutseni letingafanani nangesikhathi senhleti utibona ke letinto awu kungathi kuyangakhona lokunye ukubone kulapha ludlambehli lothi ngomoto emlombi kube ngangani ngeke ngitifake uthi ke umthethe lo muntu nasenhleti naye ngoba ubone tishwana letimbadlwana lo munye afika jike alunge abe ngilenyinto lo munye ajike abe silwane ngoba le emendweni lekuthatheni simelane akusiko kwangqingathi lempilo ibita ukuthi mfunze lo muntu ohleti naye naye akufunze senithethene la anifunzani nemshalo utamkhanza kuphi kumbadlwana longakufunza lakakhashana angithi nelBhayibheli lisela ngaJesu ukuthi wabona isihlahla sibhenguda ngalendlela besibhengta ngayo sasithi ngilayishile mina wathi efika kanza kunganama makhiwo so indzaba yeku
yekuthatha ngisebenzisa amagama Mnguni noma ngishumayela ngifundisa liqiniso lelishoko ukuthi life is a risk impilo nje i-risk impilo njengoba naNkulunkulu wasasi risk ngajo you see so usasandleni sakho uyabo impilo Mnguni i-risk likhaya i-risk kukholwa i-risk kupita lo muntu akhetha inqume onke lamalanga kuze ngiyaqhubeka inalendlela uyabo ngileke le risk engikhuluma ngayo manje ke nala ngoba ngento yena uqhubeka ukhaza ufake engikene sesihledi lapha nako lempilo ifuna ngifunze ufunze wena nawe ufunze mina what if ngida udecide kungakufunzi ngihambe nganako ngithi madoda nje sisina silapha kubo car wash nawo indoda longakahlangani uyengeka lapha kubo car wash ase madoda hayi unenfundiso uyabo etinenge letehlukene uyabo lapho kuhlangana nje khona abantu nalabo make nabamba baquphile bayithekwini noma bayijosa into leba influencer yona lapha endleleni hathi nenge kube nje ungaqhamuka ungumfati kungumsombuluko mhlambe bekuthi mate noma behambile ukhande sibo ubambe ubhizi uhlanganisa udziniwe bathe wena kungumsombuluko walala athi hey anathi manje umsebenzi lebe ngiphishaneke ngawo lekhaya buphishaneke wendana kuhambe emate wakami bengipheka ngala ngiwasha ngala basibeka kuplo baba asibeka khona ha uyahlala nje mina ngeke mina sisukubona so influence akuthetha nje ufuna mina ngiphekele ivesi kahle akanamkhono bayakhuluma lo ukuthi impilo elikhaya bakho kwa noma stayiteka angithi wangu indzaba yekuthatha usuke kuyinhlanhla kusilolo lokubona lapha ekudzeni ukhanda uthi vele kunenge seniyahlala 100% ngeke umthole ngoba umbethe ukhuluma lendzaba ukuthi umuntu abe nelikakhe lapho ahlala khona nendvodza yakhe bese kuba sekhabo lendvodza la kenze khona silomnye uhlala la khabo lendvodza bese so tiphatha ngathi kukakhe kanti phela alikhale bandvu le kufuna sikufundise ke Mnguni ukuthi utiphatha njani nawukakho utiphatha njani nawusekhakakho angisasemlalelo selayinini luhlelo luthi impilo elikhaya nekwakho kwalo sawubona ngwana ngikone la nabalelo lishonile baba sikhuluma nabani Ngumbu sangicela ngadisho Ngumbu yami okay Ngikone siyabonga mali babe emazini uyathi mara usuke nje ngapha enthambama endlabeni ekhatha Isikhathi Ngone siyesithathe ngokuthi sibona into lesithe siqala sikuhle kanti esihamba nasibona ukuthi sibone ekhaya libona elikhulu kanti likahle kanti libone amandla Ngiyenze ngingabekisela ngami Ngone wapha abatali ukuthi athi ngaphandle umfana athawu utholela bakhwenyane phela ukuyakha mina ukuthi ngasukufathi bami yebo bantwana batali bathunjela amagama kanjani okay manje uhlujubeka manje mfowethu na ungema nje ungayaluki sitova kahle uthi kwentekani inethe qhubeka bhuti eso solahleka mbamba kenyalo okay hayi bincane kumlaleli yayi indzawo lakiyo ayimvumeli mani iyafehla le network ngicela ke phana ke sithole lo umlaleli khona elayinini ehlelweni impilo elikhaya nekwakho kwalo siyakwamukela sawubona yewunyongawethu khona bhuti sikhona ngicamane khobonye wandlovu esikhona ngiyathemba ngishamani ngiyena kanti ngomdala ungasatitili so ungekhathi
Yena tutha angingena kakhulu lapho iphusho lona ngiyaliunderstand lebe nikhuluma ngalo mina ke. Ngicela ukuthi nathi bengicela ukufumana umfundisi kule floor ngosinephebe kakho nathi ihlole le bafuna sifake nikhulume nathi. Yes. Ngicela umfundisi kwami akangene ngapheko semalobolo biblically. Nangesiswati. Yebo. Akubeka akuhlahlele. Nibe ngithola ngakhuluma ngathi. Le ngada ngibona ukuthi singakhuluma ngathi. Kamani. Ngibona ngiyabonga nabonga. Khubonye wandlovu. Uthi seyitekwe lenzaba. Ngoba labanye ukhanza baphikisana. Kuyalotshulwa yini nabantu bawushada esilumbi. Usitayiteka asitawungene ebandini. Ya usho njalo ke umfundisi ke Khubonye ukuthi hayi itawungena titawutekwa leti ndzaba kulomnyaka wa 2025 kulohlelo impilo yelikhaya nekwakho kwalo. Unemlalelo sekhaya siyakwambula ngone sawubona? Mpembe nje zimchewane nemoyela. Eminyakeni lomusha siyakwemukela Ntungwa. Eminyakeni lomusha Mpembe nami ngikhona ku 50 years awusengikhulile. Awusofikile ku half a century. Khalakatha from 1965 to 2025 60 years. Siyakwemukela kule live leli. Ngiyajabula nje umkhwenye wethu makakhuluma ngeliphupho. Ngoba abantu abakethu labanye abantu mabangafinyeleli abenaso lesinqomo ukuthi yathi bengifisa kwenta ukuthi bese akasafinyeleli so ubona emalweni konke abantu abakethu asesithathe emalweni siwabeke lapha ecaleni. Uyadela ukuthola imali noma nganguma kwemarket noma ngawe uyasebenza emsebenzini imali incane. Kukhona lo lokuncane. Plana kumbe la sengithi nje uthola 500 ngenyanga. Plana uma ke wemarket uyathi uthengisa imali plana singawubeka mangibeka nje 2 emalangeni ngelanga noma 5 emalangeni ngiyawukhona kufinyela phephupheni sesifunde entuthaneni bantu babakethu lo lokuncane. Nenja kuthiwa wanathi emanti wathi ngalolimi kodwa igcina ikholiwe ithi kancane igcina ikholiwe lo lokuncane kusenedise abantu babakethu sawufinyelele emaphushweni ethu sesime njengemali ngibalo lwahlala kuloyathina sonke emaphupheni sitawufinyelela 2025 umnyaka wempumelelo lo wonke umuntu awuphumelela nakandla kamandla uthi 60 years awusengikhulile abantu babethu ngiyabonga Vivini emkhwenye wethu. Siyabonga Ntungwa siyabonga kakhulu Kodwa amandla kodwa ngimisa isibani. Mina ngathi nje ngidla amandla ngenyameni. Yeah. Siyabonga kusibalo wami. Yeah. Uthi sofile bese lo asho lo uthi yena watalwa nini. Yeah. Hey. Sesifikile lesikhathi. So tawuhola imali yabogogo. Yeah. So tawuhola imali yabogogo. Magendla ngamandla. Isikhathi asikhombisa mlaleli ingakashayike lapha insimbi yesiphohlongo 7 minutes to 8 sikulohlelo asikwembukele ngone sawubona. Hello. Yebo sanibonani. Yebo nkosiyami ukhuluma nala kithi bazivula utshani. Yebo mphephethe. Ngithi mina nkosiyami lihlelo mayisalalela. Manje siyacela lesimelani lokuthi buleti inhlelo talaba temasonto akangene onke lamasonto njengoba kuthiwa nje ngibomandi kunaleti inhlelo tabo council nabo wathatha manje la kamsakatweni wenu kungena hlelo lunye bo conference bo council nabo league so ngiyacela nje mina lokhu fanele ukusuka umnyaka yesimelane ukuthi ningi lapha emsakadweni netovothi thina abantu labalaleli lomsakato badinga ini. Mina ngikhuluma nje ngilalela sizulu noma sizulu njalo njengabo from 7:15 kungena sayone kungene ini kungene umfundisi 7:15 to 7:30 bayashumayelisa bonke bantu. Manje lapho kini nehlelo nje lengifakako so mina ngiyacela nje ukuthi
lokho ngithole ithuba sicela nje kube nale balance ngoba lo mshado wabo bonke labantu labakholwako la kaNgwane ngiloko nje similane ekhala ngakho aseningene lokusuka umnyaka nibe nehlelo nje nisho ukuthi sitawufaka letinkinga lesinato alomsakazo nanokuthi ke ngalelanga lo lesithathu losekhambeni ababe baka ERF asebuyele emuva lokuthi ngibone ibalaleli sitokhuluma letimfu lesiti lama kuthiwa kuyevakala imbono yebalaleli yebo ngicela neliphakamisa ubuyele kanjalo ukuthi wakhe umsakazi otherwise inyalo nje manje namuhla nje nengena khona ba7 ngilalele bafundiswe ezayo noma ukusokozini kuze shaye 12 asengasuka vilela ka ibhayes yabo abayi okay siyabonga ke kepha ukukhuluma sobhekise ekhaya kepha ke kulohlelo ngiyakholwa ukuthi kuda wonke umuntu ngiyakhumbula nje umfundisi abegqoke khololo ngase ngiyabona wana inkonzo naye kepha ngeke ke umemethela moli hawu namhla sinemfundisi waseZion sinemfundisi wakuphi kuphi kepha ke bantu umfundisi labakhuluma letindzaba leti uyabamema ehlelweni ngiyakuthatha lokho la kakushoko futhi iChristian Media Center idolo bebashintsha vele abafundisi ngiyamkhumbula ababedlamini le ndlela bekambatha ngayo ngathi bekasethi COVID angathi ngiyadebate nami ukuthi kungasound ungathi siyadefenda le nkulumo ngiyithatha ukuthi ihamba ngetigaba letimbili ingabheka estation ukuthi ukhuluma ukuthi station asivule tandla kungene wonke umuntu angathi tivalekile yini kade kavaleke imela seqiniswe nje washo nje ukuthi conference bla 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 nyalo lokukhona nje wonke umuntu ufuna ngene sekuthi bengiya lapho ke mnguni ukuthi le ngwadiko nje inyalo ngaphandle nami nasengisemuva ke I beg my pardon kwasho bantu abafunzile umehluko ukuthi conference unestudio kodwa bonke bayaya bayo recorder kunetimadlana ke letikhishwa nami nje nakambe kuthiwa ngiyoshumayela ngisebenzisa iChristian Media Center ngiyabhadala lolu lesikulo lwasungula iidea yalolu khulumako amen so kuhlukile lapho lokusho sinangabe kungaba khona lo myelo ongaqhamuka neidea futhi bafika ayipresent emsakadweni ibonakala ukuthi ingaba beneficial angiboni ukuthi umsakado ungala Ian Briggy uyidonsa umuntu onayimile ingayihamba uyidonsa Ian Briggy mina sengibuka isikhathi sethu ngiyakholwa ukuthi umlaleli uyabhala ngale uyathumela enombolweni nalabasha 11 eliphelile nalomuhla siyafaka emgodla godleni bese kuyophekwa ke nasibuya hayi siyaloloma noma kanjani futhi liyana kulamalanga umdzaka ukhona usho silikuba tawukhichi simelane singavala ngekuthi sithi akube ngilona lo yatihluphe ukuthi uyaphupha one kwesibili akatihluphe ngekulibhala liphupho lakhe kwesithathu atihluphe ngekulisebenta lephupho lelalibhalile atot khanza hamba ayakulo angaqhumukeli ngoba waqhumukela ubabethi control kodwa waya usuke sokuqalile singidawulenda kanjani mwelazi laleli ngalawo aselishaya silibeke lalo umhlahlelo impilo elikhane kwakho kwalohlelo eqala kulona mnyaka lapho besikhona sithumelele phenza mfundisi inombolo takho siyabonga simelane inombolo sethi kahle tonke 76043459 kwesi 7604 76043459
kanti yaka mobile ithi 7997 3004.